Lah hidupang nyamone kalau kena sing Jajang berbeda saja Nduk. Maksud sini kengken berbeda kengken. Berbeda pendapat sing Jajang. Jadi Kang Ale bener-bener mesti jawab mati jawab hidup. Aja mulai. Oh. Yen di mati lah kengken. Di mati jemak apa mulai kengken nih? Nah boleh apa mulai? Biar mati biar hidup apa mulai? Sing Jajang tuh. Langsung tulis cara cicing borosan. Oh, halnya nih cuma nih manipuani. Ingatlah, hukum karma pala. Wajosan nyemak hitung-hitungan karma pala sakit dimakai itu. Cenat tuh kedajak kencang. Dang, dojeng rumah karma pala. Jangan ada keto. Oke tuh. Jalan. Yang penting masak. Nah, Yang jago kakak jago tuh. Jago. Sampunan gijah ya. Tiang metakon. Menang. Dong ngejar Gus, dong ngejar. Dados wenten ngangge bungkung riye boleh. Iki ibun tiang icen iki. Sira pesehan ibune. Ki sareng amun ndak nangon ki sareng. Iya nih, iki ngah ibune. Ring pondok. Tiang lakar melajang medagang, ngejani ajain manuk tiang medagang. Manipuang, tiang nih kepekan meme di jumlah. Sampun ang sumenya parindekane punika. Napi male ne mangke di tiang sampun makte sanganan. Pacang ado dagangane metro dagangane. Bener. Ne jajak ino subuh misi. Jajak kipeng masih bemisi. Wawahan makejang masih subuh misi. Mapan rerainan subuh bumi ne jadi. Nye nawang lais yang diragu medagang di pekan. Mai sengalit jalan. Laku janilan kepekan laku panglio anaknya nawang. Panglio. Manipis. Oh, samilang gending-gending ya sing kamilang magending sing nawang laku pengamen. Duh lebihan magending buduh orangnya. Jenang jerone jelek ta mriki, Jang? Ya orang jelek jenenge. Si jelek orang. Ono di kali batas ta main. Oh, ada boleh lagi. Weh. Do mulo dicu dah ngoyong yang punget bangunnya. Bini tengok dicu tengok. Wah. Ini dagang nih. Weh. Jek banyak kau bang makan. Saya tanggung jawab. Ini bos, mirip nih bos. Ilidang panake. Pasek utang pasek gua beli nukan bosnya. Ini menteri pasar ini. Orang sugih. Jadi gini nah. Saya kali awasi dagangnya itu. Belanja pacak isin dagang, saya mereka datang. Yang melihat ciri-ciri dan identitas seseorang yang aneh hilang itu. Kita nah. Oh, itu menteri pasar nih intel. Nih tukang apa nih? Ya, pengamen. Penyanyi. Pengamen. Yang megendang butang lemas ayo Maya. Duh bulas-bulas. Bisa cang mati megendeng bisa. Butang lemah udah megendeng. Mau belanja lu makan lu makan. Makan. Iya. Bayar. Bayar ngadalar, bayar mengejar. Ayo, ambil megendeng. Sik, cairan dagang. Sabuk dagangnya carup pelangi kok. Bisa megendeng? Bisa. Megendeng kok. Ah, gedeng. Nyanyi. Ceneng nyanyi ya nih ceneng. Berapa dibayar?
Bapak Mandri Pasar. Ramen pekat nih. Beliau aja anak nih pekat. Mandri Pasar. Ada ngadap angso. Bangso tuh. Angso bedak. Apa tuh? Sing nawang anu. Apa? Jerapah. Ini bagus jerapah. Jadi. Sar. Wuh. Cama takon deh. Apa nih? Takon. Nu ya ada pabrik jelema kene ya. Nih takon. Kinang gini. Aduh. Sing. Konyangan jelek. Rago ke bagus so. Weh. Jelek. Wih, no jelek, ne bien jelek. Ne bien. Ini cuma. Hei, kadang jam misi apam nun. Apa hati? Cuma ni misi apam. Barak tuh. Ih. Cai jelema sakit biri-biri cie. Nah, timpal kan cia. Sakit biri-biri. Di Pangawan. Aman ada jelema jelek-jelek ini uli bangli mah. Nih jelema salah cetak nih. Oh, salah cetak. Cap nih cap 99 nih. De olas nah. Ah. De wo ganga penyetaan nih. Cang pesen dulu. Kadang si batako cang. Sing yen kene jenang lemone cina lemo sung nih. Weh, nih pekan nih. Ah. Nih, mau belanja apa kita nih? Saya Maya. Hah? Sekat, kan? Yang bener. Bah, bensin solar mama bang. Jangan Maya. Ini makan. Ngamet. Ada penyetakannya nune. Nah, apa orang situ? Penyetakan Dagang. dulu. Beru, dagang tenang. Duduk. Tenang. Apa tenang? Udah. Biasa. Enggak. Tiangnya Pak Mandri Pasar apa nih teko? Enggak. Ya. Apa orang ada penyetakan ini saya nenenan. Saya ngerti gelar nih. Nih maro. Nih maro. Raja uli angin ribut nih gelar lah panas. Oh. Raja nih yang bong orang dua gong gede 5 tali manupah. Kalau bisa ada nanya yang orang cepok 5 tali bang peno dasar tali. Apa bes? Bang limo selai. Bes ngabo? Sing. Iya ngelah. Ning bagus. Sing sedang sengen namang lemah gitu. Jadi ini pekan nih. Nih pekan iki. Kingaang. Jen goteng cening. Ya goteng ning. Alon-alon ning, alon-alon. Nih maro gaya penyanyi. Apa penyanyi? Yang ada jelema kene jelema salah cetakan nih. Apa yang salah cetakan namon nih madan cincin kita mani mah. Kalau yang cair awak kuluk peking ya. Dia nyampe nang neman lume palung 5 meter mau keser. Ini artinya S3 nih. Begitu. Stroke sedu. Donen karuan ane gelam mati. Pasti jangan ane mati sing hidup. Apa kan ya? Anak gelang nih. Putra nih. Nih gelang lah panaknya jadi kayak tajak gelang. Tadi bagusan putra nih kan aja nih. Makin ke pasar aja budo niki. Selanang. Biar selanang. Cen ning, cen ada bayu apa deh? Yang petumasan niki kantor dan sanganannya. Nah. Ada Pasti bayu. bidane boleh imunisasi nih. Ada gitu. Boleh nyuntik nih. Seng balung suntik. Nih cen. Kau Nih cen. Tuh. dan kau. Ning. Nyen cening. Dijang duwe piana. Aduh, sekan.
Pangungnya belih lakarnya pasti jajo ngolong-ngolong. Bos ranang seneng sing engken. Dia palat jenasen. Iki napi ken. Nyen kengken to jeneng. Asane parak niku nggih. Niken to. Diajak duo niku. Ya apa? Ini mah kulit. Ayo. Oh, mesti ya tadi kulit ini ya. Ya kerang tukang sapu, tukang sapu. Bang tawang ci suwot ci di secada tukang sapu. Ya dari tukang cacat dan tukang sapu. Sapu jado di sapu. Bung ya dadi GM. Ulat nih yung ngoten ngorang kan sini kalau di GM. GM apa tuh? Jero mangkung. Kadang Jenderal Manager. Nanjak jero mangku. Juk ngai gen singkat dan panak gelane. Mangga niki nak tukang amen niki. Nih, Amen iki amen. men kuli itu sing bisa mudah kiane ya saja nih. Puniki genten pepas. Amen apa ngamain? Sing paling Salung penting ngomong cing remat. aman. Yang gitu lan lalu ini pengamen nih. Amen puniki pengamen. Ya pengamen. Ngamen. Nek ngamennya yang aman. Bagian gitu lu kan. Ngang- Satu lagu kudu gelah maya. Kat di tiang maya. Aduh nih ada macam di tiang maya. Artin nih aduh nak nih surkehin kan. Kikian dan suge. Mudah bani maya. KN dom jam kejangan. Satu lagu selai kali. Udah. Kebaya. Pang biar maya pang bede englah. Satu lagu 1 miliar gitu nah. Paling ngaleng liu Bisa aja ada pipes. Ya, Pang yo. korupsi. Ngijek panak lajak nguruk kan ngijek. Yang besone bisa. Nyalane dengan lakar ane ngamen nya kan menggending kan mau bayar kan nyalane kan. Nah kalau bayar, nah menggending baru menggending. Ini kan Woi, ini ajen sebang sih lemah kelaman bisa menggending sih. Iya. Nih, Kuda apa nih Maya? nih. Aji kuda satu lagu, kebayang. Ingat kan? Bayar. Tak sekat. Wah, cetak seket. Bos Mudah kau genyaan satak sekat Kuda. kerebelah nah. Aing belum panak gelah. Kata sekat nih kan 250. Ini kalau menggending Injil puniki pianak kijang pacang magending ngamen. apa kalau menggending mas? Nggih. Jangan dados duet nggih. Tadi. Sira nika jadi. Wesne domnyin, dompesne jangoyong. Cisi yang magending ya yang duet. Jangan leh kene biyen. Kan ada celemek. Mangapal, Dungan batu mangan. Mumut itu. yang duet aja panak jangan sing tadi pok. Harus joh atur jarak. Atur jarak. Oh. Nah. Ini Mungkin tadi kira. Me besek kan luang kene jak dua. bos ibu dua ada. Kabur dua nene besik nene. Sing tadi musud-musud. Ibu ke bos. Ini kan apa ya pang-pas. Wih, agat ya. Berarti Nuri nyanyi ya? Nyanyi. Nyanyi. Dapat duit banyak. Ya. Oh, dak bisa ngomong Bali. Tidak bisa omong Bali. Tes men. Dulu Bisa ngetes. Tes. Tes. Nih tes. Tes ya tes. Apa? Masuknya ini masuk. Panak jangan tak tes. Ini ternyata ini dia penyanyi yang sudah berpengalaman. Nah, bagus. Karena caranya megang mic lain. Oke. Dia megang mic tadi kan begini. Yang penyanyi marah-marah nak kini sini. Nyanyi no. Yang dia kan gemel lagi. Ya. Lagu Bisa. Bali ya. Bisa pe, tenang aja. Bisa lagu Bali, Pokoknya bisa lagu paman Bali. Liu kengken carane nyanyi. Anggon, untuk apa duitnya? Nganten. Nganten. Nganten.